دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته نیسان 2023 روزان روزائنی بویا روگه شدنی هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهان رودانه امی جاره کدن هول بدن دنا و 20 دقیقه جهانی ده جواره پیشکش بکن. جاره کدن دما خوش ببینرین هجا نوا اسرائیل فلسطین و لبنان ده جاره کدن آلوزی زیده بویا ارتشا اسرائیل به دجواری ایریش خطا غزه کر او پشتر جی باشور لبنان دا برتوپان لهرما حمرا جی د ایریشا لدجیم عربه که سیویلان یا اسرائیلی دا دوجین هاتن کشتن او یک جی به گرانی بریندار بو لجه کم کرنا آلوزیه سرک وزیر اسرائیلی نتانیاهو درکت پیشا چپمنی او گوت جبو پاراسنا خاکا ولا تشتا پیوست اوی بکن او فرمان جی کسی ناگرن. اپراسیون ارتشا اسرائیلیان لسر مزگفتا اقصا جاره کدن بو صدام آلوزیا الهرم گرببه. لگوری مدیا لبنانی ارتشا اسرائیلی دسپیکا ایریش غزای بمباران کر. پشتینی و شویجی باشور لبنانی کر ارمانجا ایریشین خواه. ارتشا اسرائیلی به داخویانیه که راگهاند کل هرم راشدیه یا کو کامپا پنابرین فلسطینی لیه لنیزی باجار سوریه للبنانی لسی بناسازیان حماسی خستنه. هجای گوتنیه جنیسان 2022 و جارا یکم اسرائیل پشت راست دیگه کوان ایری شکل سر آخا لبنانی پیک آنینه. جباشور لبنانی بیتری 30 روکت بر به اسرائیل و هاتن آویتن. اسرائیل به حنجه طوان ایریشان ادعا کر کو بومبین به هدف هاتن پیک آنین. جروشا هیجی حکومت لبنانی هات سوجدار کرن. پشتی کو هیزن اسرائیل القدسی ایریشی مزگفتا الاقصایی کرن بروکتان لإسرائیل هات خستن. ارتشا اسرائیل راگهاند کوان لغزای تونل چکن و اتولیه هلبرینا چکان جی دناف ده بتاواهی ده هدف بومبه کرنه. لهمبر وان ایریشان جغزای بدهان موشک هاتن آویتن اسرائیلی. حماس جبی بیسی را پشت راست کر کو ایریشین بروکتان ددما سردانا سروکی ریخستنه اسماعیل حنایی بو بیروت ده پیک هاتنه. لگوری رویترزی ارتشا اسرائیل دا زانین کولنیزی یکینه الحمرا یا غزای ده بچکان ایریش العربیه که هاته کرن. ده انجامی ده دو جنین اسرائیلی جیانا خوشدست دان و یک جی بگرانی بریندار بو. هزا آشتیا دمکی یانا توین یک بوی جی تکلداری آلوزیا هی داخویانی یک نویسکی وشاند. ده داخویانی ده هاته گوتن ارتشا اسرائیل بریا ایریش جوان را راگهاندیه که او ایریشی باشور لبنانی بکن. فرماندار هزا آشتیا دمکیان توین یک بویی ارول دولا زورا جی راگهاند که اسرائیل و لبنان شر ناخوازن. پشتی 37 روکتین که لبنانی بر به باکور اسرائیل و هاتن آویتن جوینا کابینه یا اولهیه لاسرائیل دست پیکر. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بریا جوینی آخوی و دیار کر که نقاشن لناوا ولیت و الهمبری دجمن اسرائیل نبن آستنگ و گوت. تنقاشه که نافخویی نکاره پیشی آمه بگره که امبرسوی ندن دجمن خواه. لکور پیویست به امی وانگولا باران بکن. ام حمود وی مجاره ده یکن. بله پشتی جوینا الیکارین وزیرین کاری درویین شام، تهران، انقره و مسکوی هفدیتین نوپیک هاتن. وزیر کاری دروی روسیه لاوروف سردانا انقره کر. لاوروف ده جوینا چاپمنیا لانقره ده گوت جبو پیک آنینا جوینا چارالیا وزیرین کاری درویین وان ولاتان اوی دمک گونجاو دیار بکن. جبو بازار کنو یا لسر خوینا گل سوریه، جیوین و پیلان مزن تنگراندن. 20 روز
وزیر کار درویی روسیا سرگئی لاوروف سردان انقره کرد. اف سردان پشتی جوینا 3-4 نیسانه یا آلیکارن وزیرن کارن دروی ین حکومت شامه ترکیه، تهران و روسیا یا لموسکوی هات. وزیر کارن دروی ترکیه مولود چاویش اوغلو به همپیشه خواه روسی لاوروف را جویا. پشتی هفدیتنه جه چاویش اوغلو و لاوروف به هفرا در کتن پیشا چاپمنیه و داخویانی دان. دروژه و وزیران ده روژه ون کوریدورا داخلی و مجارن اوکراینیا سوریه آذربایجان ارمنستان و سنترالا نوکلری یا آکویوی هبو. چاویش اولو دیار کر که دوی هفدیتن در ریوبریا سوریه ده بدومن. چاویش اولو جبو آلیکاریا روسایه یاد دما اردهجی دا اسپاسی کر و افتشتانی زمان. مگو دوی شهر تاوله به مذاکره هم بداوی ببه. وکه ترکیه ام آمدانه که دوی مجاره دا آلیکاریه بدن. ام ایرو تکلداری مجارن هرم دنجی آخوین. به طایبتی جی ام لسر سوریه آخوین. ام نزانن که اف پرسکرک به یک دو جوینان چاره سر نابه. لده باش ببه. که اف هفدیتن بدومن. هر وها مدیرو که هفدیتن آچار وزیرن کارن در وجه نرخاند. Этого стихийного бедствия, включая поставку стройматериалов для восстановления инфраструктуры. وزیر روسی لاوروف جی اشارت به هفدیتن حتی نها پکتن کر و وا گوت هفدیتن لسر آسا وزیرن پاراستن سروکن استخبارات و جیگرن وزیران جبو پیواجوی آسایی بونه به سر خود از کفتیه که امه جبو جوینا وزیران دیروکه که گنجاف دیار بکن. جبو هالبجارتنا لتركيا وباكوري كردستان 37 روشمانه پشتی دیارکرنا نامزدین سروکماریه ناجهدی نامزدین پارلمانتریه تینه دیارکرن جبر ویه که پارتی اتفاق دناوا اتمسفره که زیده ده کاری خود دن مشاندن اتفاقا کت و آزادی جراغاند کو اوی صبح متنا مطابقاتا هلوست و پولیتیکا تکلداری هالبجارتنی اشکره بکه لآلیه که دن وکرنا ناوندین پارتیا چپ آکسکین لبوتانه و گوهرین شاهیان. لترکیه و باکور کردستان اتمسفر هلبجارتن انگشتی ورات پیچایه. بنیزبون دما هلبجارتن را پارتی نامزدین خواه ین پارلمانتری دیار دکن. افراوش جبو پارتی دناو اتفاقان ده هین زیده تر گرینگ دبه. بریاب داویبون دما جبو را دستگرن نامزدین پارتیان خباتین داوی تینکرن. اتفاق کد و آزادیه و سبب متنا مطابقت هلوست و پولیتیک آتکلداری هلبجارتنان آشکره بکه. هف سروک، هف بردفک، سروک و نونرین پارتین دناو اتفاق کد و آزادیه ده جیدگرن و سبب ساعت 11 لیکتیا ملکیان آنقره بجون. لالیکیدن رخصتنا پارتیا چپ آکسک آمده به برنامزتین پارلمانتری را جوینک لدارخست. پشتی جوینه جی لسوره به هفرا بلاوک بلاف کرن. جوین لهوتلک سوره هاتل دارخستن و هف بردفکن پارتیا چپ آکسک این آمده پنار ساکک تاکین و عباس شاهین تاوی هف سروکن دبپه و هدپه آمده و رخصتنندن آمده بون. هف بردفک پارتیا چپ آکسک آمده عباس شاهین ده جوینه تا آخوی و گوت و دستلات آکپ مهپه ده هلبجارتنه تا تک ببن. افنای و واته که هر تش چاره سر به امه پشتی هلبجارتنه جه به هفرا جبو آواکران دموکراسی و آزادی ولات بخبتن. پشتی جوینه ده چارچوبای خباتن هلبجارتنه ده لگل برنامزتن پارلمانتریه لقادا شیخ سعید و سمتا شهیدلیک آباجار نو بلاوو کاتن بلاف کرن. ولاتیان علاقه که مزن نشانی خباتا هلبجارتنه دان. رخصتنا پارتیا چپ آکسک آشر نخه لباجیر برویا هلبجارتن یا جنان یا دسپیکه لسلوپیای وکر پشتی فتاره به بشداربونا به سدان کسی لطاقا جودی برویا هلبجارتن هات وکرن گرسه یا کل بروی کمبو لبر ستران گووند گراندن پارتیا چپ آکسک آسیرتیجی برویا هلبجارتن یا جنه وکر دفکرنا برویه ده و هاته گوتن ام بهوینه پشتی 14 گلانه درین زندانان بین وکرن. بلم درباسی آلوزی دنابرا چین و تایوانی ببین چین نکاره هر ساخوه یا لهمبری سردانا سروکا تایوانی یا بو دولتین یکبون آمریکای وشیره روی بریا پکینی راگهاند کو وان جزا لکسین کو هفدیتنا نابرا سروکا تایوان و سروک مجلس نونران یا آمریکای چه کریده فرض کرنه.
ریوبریا چینی به بالداری تفگرا تایوان یا لناوا ولات و درو دشوپینه. سردانا سروکا تایوانه سی انگوین یا بو امریکا جی یک وان خالین سرکه ین شوپاندنه بو. بریا سردان پیک وره ریوبریا پکین تایوان هشیار کر. لیتوی وی یکی جی سی انگوین به سروک مجلس نونران امریکا کیوین مارک ثیرا جویا. تفی تفگرا کشتیا بالافرین شر یا چینه لنیزی تایوانه جزاجی هاتن فرس کرن. پرتوکخانه تونالد ریگن یا معزوموانی جوینه کر و انستاتویا هودسون یا سروکا تایوانی خلات کری ده هدف جزاین چینه دبو. چینه راگهاند که اوی جزایان لسر بالیوز تایوانی الامریکایی شاو بای کم بسپینن. ده چارچووه جزاین کل سر کسین هاتن سپاندن ده ارمانج کرن که کس و مالباتین وان نکارن در باسی آخا چینه هونگ کونگ و ماکاو ببن. هر و حالو گوری بریاره جبو بر همو شرکتین چینه جی قدخیه که به شرکتین کسین هاتن جزا کرن ره هفکاریه بگن. تاوی گفین چینه و هفته سروکا تایوانه سی انگوین روژا چارشمه لکالیفورنیای به سروک مجلس نونران امریکای کیوین مارک ثیرا جویا. سروکا مجلس نونران امریکای نانسی بیلوسی ده طباغا بوری ده تاوی اعتراض و گفین چینه به سردانه که فرمی چوبو تایوانه. بیلوسی ده 25 سالان ده بو بر پرسا پای بلند ای امریکی کو سردان تایوانه گریه. تایوان جهیلا پکین و وکی بشکه جا آخا چینه تی حسباندن. لی تایوان یا نفوسا خوا 23 میلیونه خواهی پیکاته که سر بخوا دبینه. حتی نها تنی 14 دولت سرخبونا تایوانه ناس کرنه. تاوی امریکا و اروپا تایوانه وکه سر بخوا ناس ناکن جی لی دوار بازرگانیه ده تکلیه که خواه خورد پیره هیه. ترکیه بریا اندامتیا سویدی دخوازه زخته لامریکای بکه داکو بالفرین F-16 بده انقره امریکا جده هر فرسنده ده جرد بیجه تتکلیا وان مجاران به هورتونه یه هری داوی وزیر کاری دروه یه دولتین یکبون امریکای جارکدن دیار کرکو پیشکتنا روناهیا کسکیا جبو فروتنا بالفرین F-16 جه انقره جمجارا اندامتیا سوید یا تولیبونا ناوا ناتوی جدایه. Sizlere kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye dimijara kirina F-16 de dixwaze Amerikayê qina bike. Lê dema dibîne ev yek nehêsane hewil dide dimijarên daxwazên wê asteng dike de tevgir bike. Piştî endamtiya Finlandiyayê bo NATOyê niha jî Swêd rêzê de ye. Lê Tirkiye dixwaze vê daxwaza endamtiyê bi firotina balafirên F-16 yên Amerikayê pêkane bike. Wezîrê Karê Derveyê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Antonio Blinken diyar kir ku ti têkiliya firotina balafirên şer ên F-16 ji bo Tirkiyê ku rojevê de ye û çira kesk a Enqereyê ya ji bo qebûlkirina Swêd ya NATOyê bi hev renîne. Blinken ji Euronews re axivî û got em piştgiriyê didin Tirkiye ku di bernameya F-16 a pêşketî de cih bigire û F-16 ên nû bi dest bixe. Ev mijareke rêveberiya Biden e bêyî berfirehkirina NATOyê û her tiştî din. Bu böyledir. Evet, bunu sürdürmemiz gerekir çünkü bu hepimiz için önemlidir. Li ser pirsa helwesta Tirkiye ya ku berfirehkirina NATOyê dereng dixe ve haciz dike Blinken ev bersiv da. Tirkiye xwedî berjewendiyên rawaye. Ji bo çareserkirina van berjewendî û fikaran rasta rast û bi serkeftî bi Finlanda û Swêd re xebitîn. Blinken balkişand ku Finlandiyayê di dawiya pêvajoya xebata vê hefteyê de bi serkeftî tevlî NATOyê bû. And the fight against terrorism. The Middle East, North Africa and the Sahel region. Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê anî ziman ku ew difikire dilûtkeya NATOyê ya 11 tîrmehê bê li derxistin de Swêd wê beşdar bibe. Blinken îşaret bi wê yekê kir ku Macaristan û Tirkiye hevalbendên dawî ne ku ronahiya kesk ji endamtiya Swêd ya NATOyê re nedane. Blinken anî ziman ku hempîşeyên wê jê re gotine ku ji bo erêkirina endamtiya Swêd jî ew ê di zûtirîn dem de pêk were.
بردفك سروکۆماریە ترکیە ئیبراهیم کاڵن jî li wê yekê mukir hat ku tevî daxwaza rêveberiya Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîka Joe Biden jî di nava Kongresê de jî asteng bû erêkirina firotina F-16 ji bo Tirkiye re têdayîn. بلام درباسی روشا لفرانسي ببنج بركوف دمك دريجة لنوا فرنسا آلوزية زيادة هي رفورما تقاويدية يا حكمتا سركماري فرنسي ماكرون دستي ويدا مايا د چالكين غراوا 11 آل سر استا ولاد ده بسط هزاران خواپیشاندیر لقادامبون ده انجام پفچون دنابرا خواپیشاندیر و پولیسان ده 11 کساتن بنجاف کرن هر وها 154 پولیس جده وان خواپیشاندانان ده بریندار بون. پایتەختا فرەنسا پاریسê carekê din di nava dumana bombeyên gazê de ma. Li dijî reforma teqawûdiyê ya binakok ku di parlamentoya Frensayê de bêdeng hat qebûlkirin bi sed hezaran kes li davan bûn. Di encama pevçûnên navbera xwepêşandêran ku îstîfa Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron dixwazin û polîsan de 154 polîs birîndar bûn. Daxuyaniya Wezareta Karê Hundirîniya Fransayê de hat destnîşankirin ku di xwepêşandanên li paytext Parîsê ku 57,000 û li ser asta welat jî nêzî 570,000 kes beşdarê xwepêşandanan bûn. Di encama pevçûnên navbera polîs û xwepêşandêran de 111 kes hatin binçavkirin. Konfederasyona Giştî ya Kedêra gihand ku nêzî 400,000 kes beşdarê xwepêşandana li paytexta Parîsê bûn. Di roja yazana çalakiyan de li gorî rojên din rêjeya beşdarbûnê kêm bû. Xwepêşandêrên ku bi serdana fermiya Serokkomar Macron a Çînê de daketin kolanan êrişî yek ji xwaringehên heskirî yên Macron kirin û kel û pelên xwaringehê şewitandin. Lijneya destûra bingehîn a ku xwedîraya ya betalkirina hin reforman an jî hemû reforman e wê 14 Nîsanê li ser reforma teqawûdiyê ya nakokbar a ku li meclisê hate qebûlkirin biryar bide. Pispor dibêjin ihtimale ku meclisa destûra bingehên qanûnê betal neke. Li gorî reforma ku li gel emperiya welêtbû sedema protestoyan li Fransayê ji 1 îlonê û pê ve temenê teqawûdbûnê wê her sal sê mehan gav bi gav bêzê dekirin. Di sala 2027 de temenê teqawûdbûnê wê bibe 63 sal û 3 meh û di sala 2030 de bibe 64 sal. Ji sala 2027 û pê ve ji bo wergirtina teqawûdiyê tam pêwîstî bi 43 sal kar heye. Berêbînerên hêja di nûçemeya dawî de jî rewşa avhewa anguanbêjin qeşaya li Kanadayê heye. Bagera qeşayê rojhilatê Kanadayê hemabêje daye berxwe. Ji ber bagera qeşê bêtirî milyona kes bê elektrîkman. Li gorî rayedaran li welat nêzî 1.2 milyon malbat ku ji wan 1 milyon û 100,000 kes li herêma Qebesê bê elektrîkman e. Ji ber giraniya qeşayê gelek dar şikestin û xetên elektrîkê jî xisar dîtin. Nîvê bajarê Montrealê bê elektrîkma hemû dibistan jî hatin girtin. Kolan tê jî darên şikestî bûne. Lambeyên trafîkê şikestin wesayt û nebat bi qeşayê hatine pêçan. Rayadaran diyar kirin ku ziyan geleke mezne. Wezîrê Aborî û Enerjiyê Qebesê Pierre Got Montreal wêran bûye lê dibin kontrolê de ye. Ji bo mirovên bê elektrîkmane navend hatin vekirin hate diyar kirin ku ji ber germahê daketiye bin sifrê heta elektrîk tê wê çend rojan ev rewş bidome. Qutbûna ji 1998 ve ji bo Qebesê weke qutbûna herî mezin hate hezabkirin. Di 1998 de Qebes bi hefteyan di rewşeke kaotik de mabû.
بربینرین هجم لبردگیجین داوی بلتنا خویا جهانی دبیجین حتی روزا دوشمی جارک دن ورن پیشیا و ببینن نوا خیر و خوشیده هر شاد بختار بن.